sekolong sa Makgwading High School mo e le gore Christian movie wa o iphitlhetseng wo mongwadi e le go bapa gora maranka moga tša nnese mogotsane teacher wa ga Maphoso a paleng mo tsweletše e le mogau wa ga Maredi mola mokwalakwatše e le Mashilo wa ga Makafola ka se sebaka baithuti ba gona ka kua phapošing ba ipshina ka mobu wa o iphitlhetseng wo e le gore maikemišo magolo a ona ke go dira gore baithuti ba tswelele mo go marematlou ka dithora goba ka dinaledi a re di go bona gore nang ba dutse jwang ka kua phapošing ya bona gore re kgone go ipshina le bona o iphitlhetseng alala Makgwading alala o iphitlhetseng Mungu wa iphitlhetseng mongwadi wa ona ke nna ka sebela ka fao re na le matšhantsho gore ka le mola matšatši mo fela ka sa Makgwading se mo baneng le mongwadi yeo e leng gore le bala ka Mungu o produce ke ba le go hotledi e project gomme mongwadi wa ona e le nna motsweletši e le mogau wa ga Maredi jalo Mungu wa rona o mo sepela ka sekole Bongame ba mahunela. Yes. Esberena. Wontate, a tlogele mongame, re ishe bana ba rena sekolong. Le re bone ba tsane poelo. Re bone mahunela. Ke bone mahunela ra ka se tshalo ka motseng. Ke bone mahunela ga ya o dira tshwanya a bona ditarwa di of khela parelo. Mahunela o gapela di ke re bone go ja go pa go bola go tshwadi. Khatsala le tsala ka nna.